Selam aleyküm saygılı seyirciler. Efirde zaman kun devamında olup geçken en aktual haberlerden tanış olmağa teklif etemiz. Yayınımızны keder haberінен başlayımız. Yakında belli oldu ki Ukrayna halk deputatı Igor Yeremeyev vefat etti. 3 hafta evvel at üstünde atlaganda yıkıldı. Neticede hekimler mi sarsıvını kaydettiler ve Yeremeyev komaga düştü. Onu tedavilemek için çetel klinikasına yolladılar. Lakin 3 haftadan komadan çıkmayıp o vefat etti. Ахмеджеттің Киев район mahkemesi 33 yaşlı Ali Асановны Кенеде hapiste kaldırdı. İçki rayonun Urajayna Koysakин'ni fevralının 26'sında Kırım Yukarı Şurası yanında geçirilgen mitingde iştirak etkeninde kabatlana. Oyunda 4 ay devamında hapiste buluna. Onu aprelinin 15'inde yakalagan ediler. Bugün ise mahkeme onu hapiste tutup müddetini da 2 ayga devam ettirdi. Ali Асанов 4 bala babası, boyugu 5 yaşında en küçüğü tek 2 aylık. Şimdi koranta babasız kayga alda buluna. Bugün 15'ke yakın tuğanları Kiev rayon mahkeme binası yanında toplaştılar. Olar hepsi Ali Асановға kol tutmağa geldiler. Saat 15'te mahkeme toplaşıp başlanmak gerekedi. Takıqatçılar Ali Асановны da 2 ayga hapiste kaldırmak için mahkeme o şikayetini hazırladılar. Mahkeme toplaşığı tahminen 1 saat devam etti. Neticede prokuratura talaplarına mahkemeci kol tuttu ve Асановның hapiste tutup müddetini da 2 ayga devam ettirdiler. Мы все близкие, родные, просто люди, которые знают Али Асанова и всех остальных наших ребят, которых привлекли к ответственности по делу 26 февраля, мы считаем абсолютно несправедливым. Продление срока до этого Ахтема Чигозу, сегодня Али Асанову, мы считаем также несправедливым. Как говорят адвокаты всех абсолютно задержанных и арестованных, Следственным комитетом не предоставлено никаких фактических доказательств того, почему данные лица должны содержаться под стражей. Ali Асановның туғанлары bu kararını көз яш ve telaşla kabul ettiler. 4 детей, все несовершеннолетние. Я не знаю, еще впереди-то зима, у нас печное отопление. Это все, я не знаю, как это будет дальше. Не учитывают, я не знаю, даже детей, по-моему, не учитывают. На что жить даже не знаю. Я не работаю, я с детьми. Bu balayı pek güzel bileyim. Bu balanın babasından biz Uzbekistan'da bir koyda doğulduk edik, östük edik. O pek vatan seven, horanta. O pek millet seven, millete pek aveten. O xiin. Görmeye ona göz yaşlarını, onun avratın, balaların peşinde ağladıklarını biz hepsimiz gene bir kere gördük. Ali Асановның babası ise ne için böyle karar alınganına hala da anlap olamay. Bilmiyorum, şimdi ne yapacağımız ha? Bağları var, hayvanları var, evde agorotu var. Biz de nasıl yetiştireceğimiz, nasıl yardım etme olacağımız ha bu? Onun kabahatı ispatlansa, onu 3 yıldan 8 yılga kadar hapse alabilirler. Emine Mamedova, Server Mustafaev, Zaman ATR. Ахмеджетте Украина байрағы үшін Москвалы адвокатны яқаладылар. Түневін Ирина Бирюкова ве эко-активист Ахмеджет мерkezінде Ленин мейданында Украина тимсалинен ресімге чықажақ еділер. Бұл ақта адвокат өз Facebook сайфесінде yazды. Бирюкова білдіргеніне көре яқалап оларны полиция бөлігіне алып кеттілер. Еркезге қаршы меморий іш açtılar ве қанунсыз акция кечіргенлерінде қабатладылар. Субет кечірген ФСБ қадимлері Ленин мейданында Украина байрағыны көтермек қанунсыз олғанны білдіргенлер. Қабатларны избатласалар 20 bin рубльге қадар жеза оларны бекли яда 40 saat жемат ишлері. Rusya Tış İşler Naziri Sergey Lavrov өз Сауди Арабистан зенадашыны дебил деп сесленді. Интернетте түневінкі көрішуден сон өткерілген матбуат конференция видеосы пейда oldu. Сауди Арабистан Тыш İşler Naziri Адель Аль-Джубей Suriye'de olған vaziyetini ve Moskva kol tutkan prezident Bashar Asad hakkında izah berеді. Riyad Asad istifaga ketkenini talap ете. Rusya ise buna karşı çıqa. Adel Al-Jubey izah bergen vaqtda Rusya diplomatı öz burnunu tübüne soğundu. ليس لدينا أي مخططات لإجراء لقاء موسع يجمع بين أطياف المعارضة السورية وكما تعلمون أجرينا مرتين ما يسمى بمنتدى موسكو في فبراير وأبريل الماضي ولكننا نواصل.
Курск атом сувасты gemisi çökkенне бүгін 15 ел тола. Геми çökкен вақытта еркенда 118 қызметші бар еді. Кімсе сақ қалмады. Курск gemисінде әрбеллер Угренов кечірген вақытта бұрын волигінден торпеда патлады. Еркеннің чоқсы бірден еляк oldu. 23 инсан судан geminin бір қысымына сақландылар. Ләкин ава етмегенден олар да бір қач сааттан вефат етті. Арби yolbaşçılığı sağ қалғанларыны құртармаға чаре olғанını білдірді, ләкин фуртуна olғаны себебінден құртарыcı ішлеріні өз вақтында башламадылар. Чоқсы мемлекетлер ярдым қолыны ұзаттылар, ләкин Русия оларыны рет етті. Қаза olған вақытта президент Владимир Путин Сочиде ратлана еді. Вақия olғана бақмадан Путин өз ратлығыны тоқтатмады. Тек 5 күнден өз вазифесіне қайтты ве бірінші изатларыны берді. Tell me, what happened with the submarine? Она утонула. Русияда бір Америка доллары үшін 65 рубле берелер. Туневанқы көстергішерге низбетен о да тахменен 1 рубльге түшті. Сонки кере более алчақ севиетге рубль та ярым ел евелсі февральда түшкен еді. Доллар не берабер евро фиаты да көтеріле. Шымды 1 евроға 72 рубле сорайлар. Рубль фиаты түшкенні ермайы фиатынен бағлайлар. Шымды 1 баррель бренд ермайының фиаты 49 доллардан ашағы олды. Женеби Осетия өз сыңырларыны кеңлештірді. Гежесі Гурджистан ве танылмаған Женеби Осетия арасында олған сыңыр денішті. Осетинлер Гурджистан тарафына өз сыңырыны 800 метрге кечірділер. Енді Гурджистанның Тамарашени кой сакинлерінің топрақлары танылмаған Джумхуриет Назаретіне кечті. Первый баннер был точно на границе, а сейчас вот перенесли примерно на 700 метров. И теперь наши участки оказались на их территории. Интернетте Донецк вилаятының Горловка шерінде олған дағылов видеосы пейда oldu. Видеоны төпеден учучысыз алетнен çıkardılar. Кечкен күн девамында илан етілген тынч вазиет 95 кере бозылған. Женкеверлер қоланылмасы ясақ етілген. Миномет, артиллерия ишлеттілер. Дарбелер нәтижесінде Горловкада ерлі сакин вефат етті, 5 чоқатлы эв виран oldu. Украина малюмат сиясеті назирі Юрий Стейц Ukraine Tomorrow телеканалының тешкіл етілежегіні сеслендірді. Назирінің сөздеріне көре тешкіл етілежек канал Русия тешвиқа телеканалларына қаршылық көстережектір. Телеканал ішке түшірілгенде 4 тілде яйынлар олмасы планлаштырыла. Украин, инглис ве рус. Назир қарып-татар тілі аққанда да ұнытмады. Обов'язково будуть редакції, в тому числі, які будуть мовити продукт кримсько-татарською мовою. Отже, питання Криму не щезне таким чином з порядку денного. Окрема кримсько-татарська редакція, яка буде мовити кримсько-татарською мовою і робити продукт про Крим. Қырым батальонына олмақ яда олмамақ. Ресми шекілде батальон тешкіл етілі ваққанда музакерлер девам етмекте. Учай девамында батальон yolbaşçısı Исаакаев ве Генштаб арасында аңлашмалар алып барыла. Екі тараф бірде-бір нәтижеге келіп олдылар ма? Біздің левхамыздан огрене білесіңіз. Қырым батальонына ресмилештіріп меселесі та кешкенсене барде музыкере етілі башлаған еді. О вақыт чоқысы тешкіл етілген батальонлар Украина мұдафан әзірлігі әркенына кірген еділер. О вақыт Қырым азалары силаларынан қайтарып, ато кечірілген зонада чықтылар. Бөлікні ресмилештірмек мақсадынен аскерлер эм президент, эм де мұдафан әзірлігіне мұражат еткен еділер. Создание национального подразделения – это не просто, как сказать вам, не такое техническое решение, как создание обычного другого подразделения. Это как бы политическое решение. Мы это так видим, потому что надо показать людям, которые живут в Крыму, что о них помнят, о них знают, о них переживают. По отношению к крымским татарам, что вот есть у них свое национальное подразделение. Генштабта есе милет ведин алеметі бойынша батальон тешкіл етілмесіне қол тұтмалар. В законодавстві України не передбачено створення підрозділів військових формувань за національним або етнічним ознаками. Питання в першу чергу треба адресувати вищу військово-політичну керівництво країни. Це перша теза. Друге, дуже важливо розуміти, що підрозділ, а коли мова йдеться за батальйон Крим, то в штатному розкладі батальйону особового складу приблизно від 500 до 800 військовослужбовців.
Тобто, наскільки мені відомо, нині до складу підрозділу, який називався батальйон Крим, входить лише кілька десятків. Крым батальон азалары озера ана тілінде лaf etmege тырышалар, епісі ислам динini күтейлер. Иса Акаев айтқанына көре батальонда дегер дин векілері олғанына қаршы дегіл. Донбасста Крым диверсион ішлерінен орашайды. Айны более шекілді оны сақламаға істейлер. Батальон азалары Старомогила, Пескеве и Лавайск үшін женкештілер. Я в том числе вместе с 25-й мы участвовали непосредственно в штурме. Вот, часть людей участвовала в поддержке в огневой нас. Вот после штурма мы несколько дней отдохнули, потом нас перекинули опять на гору, мы ее защищали уже, удерживали ее там какое-то время. Генштаб түшінген вақытта Крым елбашылығы өз сырасына аскерлеріні желп еті. Херсон вилаятында батальонға кірмек азыр олған инсанларының дестегіні тапа. Нашли понимание, поддержку. В принципе, вот поддерживали эту цель, и я думаю, мы ее достигли, слава Богу. Остается теперь только команда от власти, что они все готовы. У нас есть место дислокации, есть номер части, все остальное, и можно будет начинать призыв людей. Эверсі Крымдан чыққан инсанларнен арби бөлік тешкіл етілвіні Мустафа Джемилев сеслентерген еді. Оның сөздеріне көре президент қаршы дегіледі. Иса Акаев емин батальон тешкіл етілві 2 аптада чезіле біле. Президент есе өз қарарыны да сеслендірмеді. Қарар олса комбат өз аскерлерінен ато зонасына чықмақай шандыра. Эльвина Сидулаева, Наталка Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Қырымда кейфиетлі ве уджыз яқарлық экспертлерінің фікіріне көре уйдырмадыр. Крым реали білдіргеніне көре шымды ярмадада бензин, дизель ве газ Русияның деге регионларына низбетен ең палыдыр ве кейфиетсіздір. Қырымның Рус мемуриеті бұны танымай, ләкин вазиетіні деңіштірмек үшін іч бір шей япмай. Тек яқын вақытта яқарлықны яңы тешкірулерінен кечірмеге ишандыралар. В Крыму сейчас все приезжают, говорят, что в Крыму сейчас самое дорогое место в России, чуть ли не дороже, чем в Москве. Это мы знаем точно. Пока моста не будет, ничего не будет. Будет мост, будет нормально. А сейчас очень дорогая переправа, поэтому у нас идет такая большая цена на все. Проблема была всегда. Разводили, размешивали. 95-й выдавали, 92-й выдавали за 95-й. И что? Поднять ответственность, в общем-то, этих наших трейдеров. Потому что они, как говорят, спекулируя вот на этих самых логистике и так далее, подняли, кажется, наверняка вообще цену, которая, в общем, завышена. Қырымның ғарбында ерлешкен Николаевка курорт қасабасының 93% ялысы қафылы алды. Николаевканың Рус мемуриетінің елбашысы білдіргеніне көре 5,5 километр пляждан тек 400 метрі ратланмақ үшін келіші. Пляжның меркези қысымыны бүтінлей веран олған. Пекітмен шатлары олмағаны себебінден сық-сық ялыда олған топрақлар ешілі. Пляжға түскен мердвен асылында қафылы алды. Голова білдіргеніне көре, тамірле фишлеріні кечірмек үшін ең азындан 1,5 миллиард рублей керектір. Бұтақменен 600 миллион гривнадыр. Единственное пожелание, конечно, чтобы хорошие дороги были. А так все нравится. И цены, и люди очень приветливые. Пляж здесь хороший. Ну, как бы здесь всегда с детьми ездят. Пляж, конечно, не оборудован. Если бы его оборудовали, было бы, конечно, хорошо. Ну, посмотрите, да, элементарные мусорки, да, отсутствуют. Грязь на пляже. И прежде чем сюда присесть, нужно убрать за собой. Я хотела, чтобы как-то более местные власти проявили отношение такое, чтобы было очень уютно гостям, которые сюда приезжают. Смотрите, в каком состоянии берег. Это очень страшно и опасно. Элементарные какие-то сетки сделать. Ну и, конечно же, сделать намного комфортнее. Русияда yok etілген etni insanlar taşımasın деп хлорканен ішлемеге ишандыралар. Калининградта кечірілген 4,5 тонна саланы yok еттілер. Кележекте etni де хлор вастасынен ішлеп yok etмеге ишандыралар. Белі ке Путин санкцияға түшкен мақсуатларыны yok етіп, топраққа көме. Bir kaç gün devamında Rusiyada Avropadan getirilgen 500 tonna aşağıt mahsulatları yok etildi. На Берлин ве за Сталина более языларнен бобаларына Русия флоты өз идманларында құлана. Бұл ресімлеріні Алмания Билд мejmuасы тарқатты. Оларының малыматына көре, ресімлер Калининградта чықарылған. Билд бұл фотоларыны қафлы кебі таныды. Огреновлер Берлинден 500 километр месафеде өткерледі.
Александр Усик ве Денис Беринчик өз тұшқыларына азырланалар. Бүгін олар журналистлер үшін өз идманларыны көстерділер. Спортшылар азырлағанны бізім өберіміз Гүлсум Халилова да көрді. Рэп музыкасы алтында аренаға Александр Усик чыға. Файтбол ярдымы ile мергенлік ве реакция Сурьяда үстінде чалаша. Усикнен рақиби Женеви Африкадан Джонни Мюллер. О 29 тотушықта иштирак етті. Ве олардан 19-ында ғалибе қазанды. Ләкин бұл қырымлы Александрны ичте қорқутмай. Ему нравится, когда я боксирую, не когда я дерусь, не когда я там пытаюсь там нокаутировать, что. Ему нравится, когда показывает парень, который занимается боксом, показывает бокс. И, естественно, если придет нокаут, ну, значит, он придет постучиться. Bundan da gayrı Kırım mevzusu haqda da söz yürsetildi. Alexander Usik özü Ahmedjiten. Sonki kere Rusiya ile boksörnen kureşti. Alexander rakibini nokautga yolladı. Bundan son Kırımdaki Справедливая Россия adlı partiyanın reisi Usikni yarım adaga yollamamaknen korkuzdu. Я не знаю, мне никто об этом не говорил, я нигде этого не слышал. Крым — это мой дом, он будет оставаться моим домом. Я заехал, выехал, меня там любят и уважают, все. Aynı zamanda profesyonel ringde birinci kureşini Usik'nin dostu Deniz Беринчик geçirecek. Подготовился, и я вам скажу больше, он еще готовится. Он все еще продолжает готовиться. Он закончит готовиться только, наверное, перед боем, в день боя. Готовились, тренировались. И все делаем возможное, чтобы одержать победу. Стану, наверное, более осторожным в первых раундах, так как ребята будут свежие и всех захотят выиграть у Дениса Беринчика. Sportçılar Erkun itmanға қатнайлар. Ve августның 29-ында енді оларның күрешіні бүтін мемлекет сейретecek. Гүлсум Халилова, Олег Казыкин, Zaman, АТР. Қырым көкінде бүгін геже метеорит ақымыны көрмек мүмкін олажақ. Қырым обсерватория қадимлерінің мәліметіне көре, олажақ метеорит ақымы әлемде сық ола білген ақымlardan бірідір. Ақымны геже саат екімлерде көрмек мүмкін. Бірде-бір алетсіз олар епсі көрнежектір. Бұл ноқтада яйынымызны екінлейміз, сілерге ей ақшамлар тілейміз, АТР-ле олыңыз.